Kebelepi barok syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakongsan mentah ke sengi Shillong. Deki pau hajar tuat kipat nyautrap syakalumpung syat sup mense. Yap hasyan armut kibriu haka oltu 800 surok ba Shillong goti. Bun ki bampat tip badon ke jaka saanam naduk por ki paring lap menteri rangba lingba ke Rhododendron riot track. Bat kerpat ke HYC patar khma ya ke Meghalaya Rural Bank ban khang ha ke snikut ke syat suk mensin. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam benya. Ha ke sngi balai bat ke sngi penua ya ke lumpung syat suk mensim layu i di ki pau hajar bat lajan kenjok spa hajar ki pat neutrep kila tut chamadan waking ban saki ban petkai bat ban syongja that ha ki serniu jeng ki ding saudong kamadan waking ban pet ye ki thai soti ki samla lot bat ki khna red shinrang bat kin thai ki belashat ben ki terpeng kat ba ki rang kawe simpia bat talan wat masti ki kerkut saudong ban yadai la ke it ke hima ke kur ko khong bat ke jat ben riu barok kawe barok kini kidak bat kilingkor bala ben shet do blay nong bo nong thau ki pau shinna menta ka sngi hamadan waking lingba ka shat suk mensim ko ngu blay da ka jingkemen ha ka riam ka bet bashat phalang kum kirong be ithiang jong ka sngi ha ka por step bat ha ka por chanmi ki pat ba nong pet kai ki baker saudong smam ye kini ka lumpung ki latut ne ki saul air jong ki lum khasi jantia ki wan ban pet tang ya karong karup Henry ki ngam jeliu syakatan rai ke jong long briu man briu nyau trap hakini ki lum khasi jantia ba itna habadang im ke syat ke kemen ke put ke tem ke kemen ke sngoba bat ke jingye kenduk lang kum shing shisem ke jing im jong ki nyau trap ke dang scam bat ke nang su thiet hakini ki lum balabo bat mangkerpang unong bu nong thau na ke benta kini ke jat ben riu ki he ki han ki belawan ban saki bat ban pet jaudut ya ke jing ithiang girong kirup kidur kidar bat ke jing penyak biet ki nong shat shinrang bat kenthei da ke jing pen ki met badap shinrang bat ke jing jai jai ke met ke phat ki thei soti ke pinter siang bat penja that ya ke bor perkhat bat syok mensi mi ke dok nu jangki ki badon bok ban poi shikani ke lumpung ha kini ke sngi ki long menteri rangba u konrad ki sangma u sembut menteri rangba u ba prestun tensong ke menteri ke kot ke kya kong amperin lingdo menteri ki kam penroi jingri ba ilheg menteri ki kam tourism ba pol lingdo MP ke Lok Sabha Dr. Ricky AJ Singkon ba Adelbert Nongrum MLA ba Arden Embasayomot MLA ba Ushong Konor ke Ying Darbar ke HADC ba Strong Pillar Kharjana Sim ke Hima Milim pa Im Ainam Manix A ba Bun ba ke Opisarang ba ke Sorkar India ba Meghalaya kinong syat kini kesengi ke lepoi de ki hajar tam ki belawan ni kisnong banajan pat na kinong kendong ki bajingai na sor Shillong Kasyat suk mensim te kebangi je pelong hi sisen sisnem te kani kade bak penbek kesang kesikme kebangi la sedang nado snem kat dai spa hatway but plajer keteng ka kasyat suk mensim mau snem kat dai spa khatar but mentau snem golong ka snem ka pasi spa khat sa jong ni kasyat suk mensim kade syat aingo aidem ya ublei trakan ubala da la keringi ubala ayangi ka kamai kaji bobiang karep karyang ka bobiang ban ngi boru ijing duai ba ban tau senam ru kanlong ka senam ka bapohu ka bapahai ka ba inyo iki kamai kaji bakarep karyang ka ba biang ka ba konre ula ban kersan iki yang kesem lengba ki jing katku jemu sutu kita kajeng kali syat kamton jing ker kalong bi kumjui jing syat kadi ke syat ngo blai dam blai hi kamton jing pe ki nong simta hi kilong be hi na ka liang jongi seng kasi keme ki de hi ki banang ki babat bakso halakan yam terai mal ba nadu kesngi bangi penke sing hapo yeng seng te ban ai jing kai ya ki khana ya ki samla kan thai basenrang ngi da penke sing ha ka le nyam le rakam nado kasngi penke sing ru
Keredon kelek niam lek rekom nilai panjang bet ru nau beli terakan rat bangun kurku kudok ingi buat ban syak ingi bangin pelong kene kesyat hagi ni gilai sengi buat kita gede gi bentar kucing lek niam cua bangin wan ban yuk kejat kene kelempung nang taru kedan sakjing lek niam dah kita men kesan hangne ban pan ya ka beneng ke ba syai ke ba saat ke ba unong syat kentai bercenderang ni yo bane syat berjing suk mesir te kinong syat hi ni kum keseng ni pediang hi ya kitu ki bebat halakan yang kerkom yang khasi yang terai ngim ong bagim la andre gelong kani kasyat jungi kadon dekat-dekat bat kenyam lagi wan ban pendap ikan niam berkom kum bengi pendap mengi bebat akan niam terai te kasyadu lekila wan tang kadon pada kebenta jong kan niam bikin haban pediak te kumbala kali we ni ki parlok jami mo ki bakumno gila man sim benta ni kisat te ya ki senrang umdan kono no ke jingkhang nadu ki heb ki berit hadu ki balarang ba kila ban sim benta taklong na kiden senrang ndai na kaliang ki kinthei ke long tang ta ki bakhuj ki basot ki nala badru kumbala kalen mene iwe kliwe na ki parlok chong ni ba kadon em ke jingkala masong pi kam judon ke jingkala na ko extem namar ba hakan ik sat suk mensim midon nyau teli ki skit jong ki sur jong ka jingtem ka ksing bat katang muri kadba hakiwe pat kum hapok ka pemblang ka hima khairim hang de smith kidan hadu ar nyau skit te kanum don kan kono ke jingpan kala na ka we extem kum bakali ti we parlok mene kaya ini kata ke nyau skit hakan ik sat suk mensim belum kesyat ayu kajungi yau try kan rat ulong thang Arngut kibriu kilayap hasyen kibasyong haka all to 800 haka pedeng sngi jong ka nyau terik hasnong umlakadat kabadon harut surok ba Shillong goti kabadang her shogoti. Yakini ka all to 800 ml not san ar prasan kendai pra lanya do Robin paswan live house nem kerta bat uprakash ubadon lang bat unongnya kilayap hasyen haba kini ke kali ke lelit sanga bat tenra nadin katrok kabadang her shogoti hadu bakini ka all to 800 kalajot thiaw. Baro arngut kilayap hasyen unongnya kini katrok ulakra lailum laiwa nakidulir balalap na plaj kini arngut kilayap Nasyam bo Robin Paswan usyong halum paring Shillong bat uprakash arpunrius nem karta usyong usa Avasantanagar Bangalore North Karnataka. Kipulit Karibhoy District kilakit ikini kimet yap Shanongpo Civil Hospital banle ikjing thokit kibidon kam bat yak all to 800 Latanchi Police Station. Kipulit Karibhoy District kidang pelong ikjing thokit bat kidang wat kibahing asem jeng kini arngut kibalayap pan pentip yakani kejingja. Kanong ba Shillong kadon bun bah ki jaka bapaw nam kabaki paring ki bensa nam Henry bun pat ki bampat tip baka way ni kini ki jaka kadon hapring kanong ba Shillong. Ye kini le thu du menteri rang ba ka Jylla Konrad ki sangma ha ka jinglet yat kai pengat ling ba ka Rhododendron riot track kabadon ha apa Shillong. Hal kini ke jinglet menteri rang ba ulai thu ru baki saudong saukun jo kini ke jaka kalong ke baitanat bah da ke jingdon ki jat ding bat ki jat sentiu baharukom na lor kisim ki do balai paujat. Menteri ulai thu ru bakani ke lenti ke deiru ke bapendon kam de ki paring menshua bat pendon kam ru ya kini ke than kum ke ketem ri tengen ha ka thma ba. Kum tau kentu bat weri ki pai ba ban one page ban sakhi hi ke jing itanat kini ke jaka. And we are here with a full team just going through this entire historic trek. As you know that this has been a route which has been used even by the British in the earlier times, and it's in a way a very not only just a beautiful trek, but it's a very historic trek. On the way you would actually see bunkers that were used during the World War, which are still visible and can be seen very clearly. We also have seen walls that have been created during the British time. These are retaining walls, very, very systematically done. And again, another historic location. And more importantly, if you see the entire flora and fauna out here and overall
the kind of greenery that's there. It's really a beautiful area to trek, especially right in the, you can say, heart of the city. And it's a very important source, of course, of the water also, and the quality of air in Shillong. So therefore, it's a very important location, beautiful trek. And I must encourage all of you, the citizens of the state as well as the tourists, to please come and experience this particular trek. You will really, really enjoy it. It's very beautiful and a great experience. Kinong ilam bat kidkot kanyaw trip Youth Council HYC ha kanyaw trip kilalik kang ya Meghalaya Rural Bank kabadon ha patar khama namar kadai kesengi kut jong kashat suk mensim hamadan waking Shillong kabadai kesengi syuti ya ki office sarkar bat ya ki skul. Maria yo jing tip pakani ka bank ka trekam ha kani kesengi syuti usamla RC thank you president ringkat begidkot kani keseng kilalit ban karpat ikinong tre ban khang bat sangit trekam ha kani kesengi. Kinong tre kini ke bank ru kilay tre lang bat kini ke jingkarpat ke HYC bat sange tre kamno ha kini ke sengi. Nalang jing kum ka sang hiyo tra Youth Council jong ka rim hoi sani hadin ka jing yo jing tip jing nalang jong ka Meghalaya Rural Bank patar khama ka bran ne kila pli ya ka jing tre kam jong ki madrasi ka bari ru atat de ka safety ka de si shat suk mensim Kajingwan juga ban khang ki bagi nimsha ban pli ki kalong halor jong rimba ki hap ban burom lem ya ka culture jong ki hap ban burom lem khamta mi resi ka bakarpang jong ka jai bagi jong ni amar tak daw lang jong ni nimsha baki ki bakin trikam bakin pli ya ne ka bang mata si bat la khang omtang ya ka ni ka bang ki dang waru ki office sarkar ki office private ki ba don apo jong dong ri voice ni jong ni nimsha bakin pli bakum kada ka jing burom lem ya ka culture jong ki paradox ki parasnam jong ni lawan dia ban kam yang diam ru la dur yang tamat la pedang ya ketika jing ong na yang jing kum seng tingi kibin tiba ki pai ba kinim so e batni tre kinya sha ban support tang matang si mar ba ketika si ba na yang jong ki pai ba jong ka bin trap ki simta ha de ban sha su si Kinong ilam keseng FKJGP Rimuliang Circle bat ki pai ba achek na shnong umthli kawai ni kishnong babon ki achek kabadon hagithan kershai kila pelong ka jingelang ye merjingmut banwan ra e ka jingshong suk shong san hakani ka than khaput Meghalaya Assam hakani ka jingelang le kren bat penbet yo pot usam hapadeng kini ki artli ki Jylla hagithan langpi ya kani ka jingelang la pelong haying darbar shnong umthli hakabala shimentar kinongilam ka shnong umthli bikinongilam ke FKJGP Rimuliang Circle Hakani ka jingelang le kren sanibha lor ka jingsa ateng ki kam ban penbet yo pot usam hagathan lang pi de ki artli ki bor sarkar jang ka Meghalaya bat Assam. Uba serbilin lingdo president ka FKJGP habay kren bat unong tho Khubor hadin ka te ka jingelang uloong kat kum ka jingya kren ha ka te ka jingelang las ngau tho shai ba amtang ki pai ba ka shnong umthli henry kumba arpau tli ki shnong garu ki badon ha ka te ka than ki kwa bet banne a Meghalaya ha ka jingya penbet pot jong kini ki artli ki sarkar Jylla uloong ru nakaliang jong keseng kadawa ni ki ar sarkar bekim deshu bandang penslem ban penbet yu pot namar kat banang slem ki jing e ru kinang mi bat la yu i ru lingba ki dak kishin ka jing sha thombor ki brio hakini ki than khaput kadang yaija man kapor kabalabu ya ka shong sa ki pai ba kani ka than ha ka jing ting ban jing sir babon jat ulo Nagaleng jongi ka FBP agani ka sni den bang ila don ka jing kelulang rengkat ki nong snong jong kana ka snong ane ha umthli ngile kren sibun ki aka bat kamat ka bangi ju pelejingut ka bede bat ka mat bordar tingi sutu ban nagaleng jong ki pajbat nong snong hane kumakila ju pen pau bakiru ki kwa ban sa se Meghalaya lalaki neki ar sarkar kami Meghalaya Assam isim ya ka senjam mat pej no putusam nagaleng jongi ka sengru jing don jongi hane ka sni hane kade halor kata kaju ka phang bangila yai dawa baki paranong snong jongi hakane ka than khasi beri karo ini ban sa ini ban hap Meghalaya hakane ka jing pan bekut ta kade ka mat ka bangi layo ban ekran ka sni bat ka jing dawa ka jongi ka long ba Resu banang penslam ya kena kamat ya penbekut nomor kat banang penslam kinang bun kijing ki ban miro ka jing jung ki pajba na kapor sa kapor
kajing sya leben kajing sya iben aki briu jong ka Asam khamtam kajing sya penbor banle iki jong ka Asam kalau penong iki pajak jungi bakin shifting bakin ya kenduk cing ka kamat ka bangi kren bat ka sur ka jungi kalong badai ban pendep no ikane kamat pendep put kenang ba kan penong no yang iki pajak no Shillong bangin sukin san akilian baro Kinong ilam jong giseng HNYF, FKJGP bat ke KSU, kila kerpat bat kentui kinong teri ke State Bank of India Pathar Khama branch ban sangye terikam ha kenyau terik Iaiong ke bedai ke State Holiday ha ke sengikut jang ke syat suk mensim Hamadan Waking Shillong. Kinong ilam jong kini giseng kila penken mau ke syat suk mensim ke dei kelek kemen shisin chisnem jong ke jat benriu nyau terep. Halor kini kepang la ban pentip bat ban yathu shikiseng bhalang ke Jylla. Ki bank jang ke sarkar India ki dei ki public sector undertaking. Kini ringkat ki office jang ke sarkar India ki bat bagi board ik syuti baka sarkar India ke penbena man ke senem ha unailur ne risa. Hang ni Shillong ke don ke senjuk jang ki officer jang ki tanak beper jang ke sarkar India ki bedon Meghalaya. Ya kini kesenjuk ke officer ke bedon Meghalaya la ailat bekinjit ar nilai tili ke state holiday ban boat ak shisnem na lor ki baka sarkar India ke la penmi bat hukum ban boat. Kiseng bahalang lada ki kwa beki office ke sarkar India kin boat kat tu kat ni tili ki syuti jong ke sarkar Meghalaya ki don ke lat ban kerpat ikinong ilam jong kesenjuk ke officer sarkar India ban penrung ye ki syuti ke sarkar Jylla ha kathup jong ki syuti bekin boat. Ban syulit kang kerdep ye ki jakatre jakakta jongki kan baha ban wat jingtip ke babenya ahlor kani kapang kenang ban tersiang ki kam ki jam hasnong hatha sampai mo to nangyang juni ki noyalam latri kisang ki konthop nangyang jungka ki SU FKGP ba HNIF adun bungi jingtip karki ba ka step bang patar khama ndak sni ka play Kalau nak sini kepada sini syak sistem kepada nyau terik baru ki office sarkar hanya sini khang handai kepada step bang pak ka play mentah mereka kum ka jing ya burum mereka yang iwe halor ka jing sim suti mereka de ka program jong ki syak sistem jong ki khasi ki jongi de kepada step bang ka play pat nama yang juni sing ban khang mardor reka mentah sini bangi maham Jun rut nane shikmat ba lada ki office sarkar ki bidan ko ning area jungi ba kim borom lam ha singker pang ka khasi khara udon ni mense ban shim da kwe ki lat kanti namar gimpwa ba ni fer shewei pat ki jaka handri ngilong kaju apo gari kasi ka jungi dan mar katang shim ka we ka banta ka ba ni haban khanglang abor ki office ki ba lada ki pli ha ka kasi kabde kasi Bat dak itu ki Khubor ngilapoi syakabakut tat hadu pengindai syambiang kublai syibon.